Duna Dios, diz un tiki dibo tempo e reflexionar com grande bodiosta. Pueblo de Dios, bom dia. Dios bendiga vos grandemente. Hoy un día más nos te para compartir la palabra de Dios y el título para la reflexión de día hoy está titulada Picanan Caricia. Y el versículo que nos está a reflexionar y ver hoy está quedando en el book de Salmo, capítulo 146, versículo 7 y 8. ¿Quién está ejecutar justicia para el opriminan? ¿Quién te dona pan na esnang kuting hamber? Señor te pone e preso nang den libertad. Señor te abri wowo di e ciego nang. Señor te lanta esnang kuta abati. Señor te estima e justo nang. Mas opi awe un tempo a kumisakana ku Dios y después nang a stop. Pasombra nang que queda colocar na nang picanan caricia. Nang di miedo ku e vida cristian lo ta laf y nang no que quita for di turlo que kunan ta haciendo pa bay biba vida di no hasi. Mi no ti mag di huma. Mi no ti mag di bebe alcohol. Mi no ti mag di ting bay site. Mi no ti mag esaki. Mi no ti mag esaya. Anto ojalá hoy turco te escucha lo por comprender que ora por recibir Jesús de vida bota vira libre y libre de verdad. Lo bota manera un prisionero que asinta hopi aña de castigo y que aña su libertad. Dios lo llena de vida que asina tanto gozo y ahora no ta abo mes ta carga bo mes carga nang. Jesus ta carga nang pabo y abo mes no ting nada de hasi. Pa sobra Jesus lo hasi pabo y dembo lo que kubo mes ta incapaz pa hasi pabo mes. Y tal vez sea palabra de Dios acorda-nos hoy. Quem de ta ejecutar justicia pa e opriminan. Quem de ta duna pang na esnang kuting hamber. Senhor ta pone e preso nang den libertad. Senhor ta abri wowo di e ciego nang. Senhor ta lanta esnang kuta abati. Senhor ta estima e justo nang. E Senhor ta estimabo. Láganos reza. Tata Santo, essa aqui cita tremendo notícia. Bonota Dios de no mahasi. Bonota Dios de no y no. Pero bota Dios que está así para nós. Lo que nos ta pensa que nos no por así. Abolo así de nos. Danke por boa notícia aqui, Senhor. Danke, Jesus, en el nombre de Jesús. Amén. Duna Dios, diz un tiki dibo tempo y reflexionar com grande bodiosta. Boa puntra bo mes pa hopi anha com bo mes Teresa de maneira que Deus te contestava oração bo que sa compa hasi oração com fé fuerte e que bota move em mão de todo-poderoso boa perde trabalho quizás e bota pedindo Deus para abrir a porta de vida para outro trabalho bota investir de contexto riba oração para uma situação difícil reclamar com fé. E buki aqui lo mostrava compahasi oração com fé forte e que te pone que Deus não por queda sem reaccionar. Lobo mira Deus move junto cubo den turbo problema nan e problema nan de mais grande e lobo mira com Deus lo treze solução nan inesperar. Busca bobuki reclamar com fé. Escrevi para Naira Lin Felicia.